igitondo cyiza mwe mukomeje gutega amatwi Touch Radio. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Sezerano Deni, ariko ntabwo ndaza kuba ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Muzungu. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibanda. Yego, amakuru yacu turahera mu Rwanda. U Rwanda rugiye kubaka ikigo cyahariwe drone. Leta y'u Rwanda yagabanyije umusoro ku butaka, kandi turaza kubabwira ko muri Ngoma batoraguye umurambo wa Kayumba ku muhanda. Twongere tubabwire ko kandi ko abandi banyeshuri bo muri Sudani baje gukomereza amasomo ya kaminuza mu Rwanda. Turaza kunyarukira mu mahanga tubabwire ko indege ya gisirikare cya Amerika yahanukiye mu Buyapani. Turaza kubabwira ko kandi u Rwanda na Senegal mu gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Tanzania abantu 33 barokotse impanuka y'indege. Ari amakuru tubabwiye muri izi ngingo z'ingenzi na tubabwiye, turaje terarumbere mu kanya. Yego, u Rwanda rugiye kubaka ikigo cyahariwe drone. Byatangajwe mu nama yahuje inzego zitandukanye mu ikoranabuhanga mu Rwanda, aho hagaragajwe ko mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo hagiye kubakwa ikigo cy'icyitegererezo mu mikorere ya drone mu Rwanda. Iki kigo kizatwara arenga miliyoni 9 z'amayero, ni ukuvuga arenga miliyari 12 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Kikazubakwa mu mujyi wa Huye ahahoze ikibuga cy'indege. Reka dukomereze amakuru yacu mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda yagabanyije umusoro ku butaka. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Yego, iteka rya minisitiri ryasohotse tariki 28 Ugushyingo 2023 ryatangaje ibiciro bishya ku musoro w'ubutaka mu bice by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibice byo mu cyaro ku wundi butaka bukorerwa ibikorwa by'iterambere bitandukanye. Iteka rya minisitiri nimero 002/2023 icumi ryo kuwa 24/10/2023 rigena ibipimo fatizo n'ibindi bikurikizwa mu gushyiraho igipimo cy'umusoro wishyurwa muri metero kare z'ubuso bw'ubutaka. Ryagenwe ko ubutaka buri mu duce dukorerwamo ibikorwa by'iterambere mu mujyi wa Kigali ahagenewe inganda, hasore n'icyanya cy'imyidagaduro uzajya busora hagati ya 70 na 80 metero kare. Ahagenewe guturwa hazajya hasora hagati ya 60 amafaranga 60 na 80 kuri metero kare, naho ubutaka buri munsi ya santere ishyiritse y'umujyi mu gace kagenewe ubucuruzi buzajya busora hagati y'amafaranga 50 na 70. Ahagenewe guturwa hazajya hasora hagati y'amafaranga 40 na 60 buri metero kare. Yego, reka amakuru yacu tuyakomereze muri Ngoma. Batoraguye umurambo wa Kayumba ku muhanda. Umugabo w'imyaka 73 yasanzwe mu muhanda yapfuye, iruhande rwe harambitse ibitoki 3. Abagabo babiri barimo Habanabakize Emmanuel na Niyibizi bo mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma barakekwaho gukubita umusaza Kayumba Amoni w'imyaka 73 kugeza bamwishe. Bamushinja ko ari we ubibira ibigori byo mu mirima yabo. Abaturage bo mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Mugesera bavuga ko babyutse mu masaha ya saa 11 za mu gitondo. Mu masaha ya saa 11 za mu gitondo bagiye mu kazi bagasanga umurambo w'uyu musaza ku muhanda. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ko abandi banyeshuri bo muri Sudani baje gukomereza amasomo ya kaminuza mu Rwanda. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Yego,
itsinda ry'abanyeshuri bakomoka muri Sudani ryakiriwe ku wa kabiri muri kaminuza y'u Rwanda iri mu mujyi wa Huye aho bagiye gukomereza amasomo yabo y'ubuganga. Abo banyeshuri bageze mu Rwanda ni abagombaga gutangira umwaka wa mbere w'ubuganga muri kaminuza izwi nka University of Medical Sciences and Technology. Abo banyeshuri baje mu Rwanda kuhakomereza amasomo nyuma y'aho kaminuza yabo igabweho igitero cy'abarwanyi. Iki kibaye icyiciro cya kabiri kuko aba mbere bageze mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu. Itsinda ry'abanyeshuri 200 ryakiriwe kuri uyu wa kabiri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo ry'ubuganga rikorera mu mujyi wa Huye intara y'Amajyepfo. Ni abanyeshuri bavuye muri kaminuza yigisha ubuvuzi University of Medical Science and Technology. Iyi kaminuza yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi bahinduye ibirindiro nk'uko byemezwa n'abayobozi bayo. Yego, reka amakuru yacu tuyakomereze hanze. Indege ya gisirikare cya Amerika yahanukiye mu Buyapani. Umuntu umwe yaguye mu mpanuka y'indege ya gisirikare cya Amerika yahanukiye mu Buyapani kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Ugushyingo 2023. Iyi ndege yo mu bwoko bwa V-22 Osprey yahanukiye mu kirwa cya Yakishima kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubuyapani ubwo yerekezaga ku birindiro bya gisirikare bya Kadena muri Okinawa. Iyo ndege igisirikare cy'Ubuyapani cyatangaje ko yaguye mu nyanja. Umwe mu bantu 6 bari bayirimo akasiga ubuzima. Ni impanuka ya kabiri ubu bwoko bw'indege bukoreye mu Buyapani nyuma y'indi yabaye muri 2016. Reka amakuru yacu tuyakomereze aho u Rwanda na Senegal mu gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Ego, Major General Vincent Nyakarundi umugabo w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Senegal SAF General Mbaye Saiz baganira ku gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Major General Vincent Nyakarundi yagiranye ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo za Senegal Mbaye Saiz. Ibi biganiro byabaye kuri uyu wa kabiri tariki 28 Ugushyingo 2023 nk'uko Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda RDF yabitangaje. Major General Vincent Nyakarundi ni umwe mu bari mu itsinda ryitabiriye inama y'iminsi 2 y'ihuriro mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano muri Afurika yaberaga i Dakar muri Senegal. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yavuze ko iyi nama mpuzamahanga ya Dakar y'amahoro n'umutekano muri Afurika yafashe n'umwanya mwiza wo gushimangira ubufatanye busanzweho hagati ya RDF na SAF. Yego, reka amakuru yacu tuyakomereze muri Tanzania. Abantu 33 barokotse impanuka y'indege. Abantu 33 barimo abagenzi 30, abapilote 2 ndetse n'ushinzwe kwita ku bagenzi bari mu ndege imwe, bose barokotse impanuka y'indege ubwo yagiraga ikibazo cya tekinike mu gihe yarimo ishaka kugwa ku kibuga cy'indege kiri muri pariki y'igihugu yahitwa Mikumi mu ntara ya Morogoro muri Tanzania. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu Buhinde. batabawe ari bazima nyuma y'iminsi 17 bari mu nda y'isi. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Yego, abakozi 41 bari bamaze ibyumweru bisanga 2 bari munsi y'ubutaka bw'umusozi wabaridukiyeho ubwo barimo bacukura umuyoboro unyura munsi y'ubutaka muri Himalaya. Batabawe bose ari bazima kuri uyu wa kabiri tariki 28 Ugushyingo 2023 nk'uko byatangajwe na Minisitiri ushinzwe ubwikorezi mu Buhinde.
yego reka twakire mugenzi wacu mu gisaka cya siporo umuhoza TTR Mufarme waramutse. Waramutse neza cyane. Yego tugezeho biramutse bivugwa muri siporo. Yego urakoze cyane, nanjye kanze mbagezeho biramutse bivugwa muri siporo cyane ko ari byinshi cyane. Reka mpe hano muri sigi yacu, sigi dukunda, sigi ikigo cyiza ku munsi cyafataga ikipe ya Katolika kiyihaniza muri volleyball amaseti 3 ku buntu, yo yatandukanyije impande zombi, ibyishimo byari byinshi ku bafana yewe ndetse no ku bayobozi b'ikigo. Reka amakuru tutakomeza muri shampiyona y'Ishimera mu Rwanda, ikipe ya Sunrise ku munsi yakinnye n'ikipe ya APR, match yari ikirarane yaje kurangira APR ku minota 80 Victor Mbawoma cukwemeka igitego kimwe ku busa cyatandukanyije amakipe yombi, igitego cya penalty. Kamite mvongaho niho tubonekeze mu mikino ya UEFA Champions League ijoro ryakeye. Ikipe ya Real Madrid yafashe ikipe ya Napoli igitego 4 ku busa, naho Real Sociedad yangaje ubusa ku ikipe ya Salzburg. Braga na Union Berlin igitego 1-1. Ikipe ya Bayern Munich yanganyije n'ikipe ya Copenhagen. Mu ikipe ya Arsenal afashe ikipe ya Lens kayinyagira ibitego 3 ku busa. Benfica yanganyaga ibitego 3 kuri ikipe ya Inter, naho Galatasaray na Manchester United ibitego 3-3. Baganacho hatsinze McTominay yatsinze, Bruno Fernandes yatsinze kuri uwo mukino, ariko byaje kurangira ibitego 3-3. Naho indi kipe yari yakinnye Sevilla yabonye imituku igera kuri 2 yatsinzwe n'ikipe ya PSV Eindhoven. Imikino ihaye umunsi muri Europa League imikino myinshi cyane, ariko reka babwire nk'imwe ikomakomeye nk'ikipe ya Olympiacos Lopez gukina na Freiburg, igihe ikipe ya West Ham na Baka Topola aza kuba zesora, na Brighton aza kubikina na Ekaten, mu ikipe ya Sparta Praga na Real Betis, Atalanta na Sporting Club de Portugal aza kuba bikina. Ni mu ikipe ya Villarreal aza kuba ikipe ya Panathinaikos, naho Roma aza kuba Servette, naho Sheriff Tiraspol aza kuba Slavia Prague. Ni mu gihe ikipe ya Bayer 04 aza kuba ikipe ya Haken Olympique Marseille aza kuba Ajax. Match rugaze kuba Torres. Liverpool aza kuba ikipe ya Rennes. Iyo niyo mikino rugaze kuba iteye ikibazo cyangwa iri kurushaho kuri uyu munsi muri Europa League. Urakoze cyane Denire, karange mbwire abantu twabaye muri siporo ati ciao ciao. Yego mugenzi wacu mu gisaka cya siporo arakoze. Reka tubabwire amakuru yacu nanga tuyasubikiye. Reka tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari yibanzeho. U Rwanda rugiye kubaka ikigo cyahariwe drone, kandi twababwiye ko leta y'u Rwanda yagabanyije umusoro ku butaka, kandi tubabwira ko muri Ngoma batoraguye umurambo wa Kayumba ku muhanda. Tubabwira ko abandi banyeshuri bo muri Sudani baje gukomereza amasomo yacu mu Rwanda. Yego amakuru yacu n'izi ngingo ari yibanzeho. Amakuru ya Touch Radio nakagaruka ntabwo ari igene, ndi kumwe na mugenzi wanjye Uzungu. Yego umuhoza TTR yararimo aragenzura gahunda za Touch Radio. Manirakoze Olivier yarari ku buhanga bw'ibyuma. Murakoze, ciao ciao. Thank you.